sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Anton. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agmay sa tawan meten manipod nag-live-in kami kani Erica. Adda anak na iti kinabalasang. Kaya't nasawan may sa a single mom. Amok asaan a basta-basta wano saan a bareng-bareng ti sitwasyon a sinarag ko. Ngam gapo ta ay ayatek ni Erica, inkarik iti bagik a nakasaganaak a mga klon kadag iti responsibilidad ti maysa nga ama. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dago na ni. Ay na, nasayat mo ta si Mangput kan Anton. Malala, ginana ka pa ilang kita. Uston to, inton maluto to'y lutlutwag, apang rabihan tayo. Nagbanglumot ang tilutlutuam? Siyempre mo't Nagluto ak iti paborito masidaan. Adobo ak karni ti baboy. Wow! Aduman nga rodan ti kanak nukas talang. Ay wana, sigurado dayta. Ama mo ka nanton. Nagmayat talaga ti agawid nukas ti akanayon ti masangputak. Napintas lang rodan ti asawak, sexy kan nalaing pangagluto. Ay sos, bulaan nakman ako na ako nanton Saan mo na? Pudno ti ibagbaga ka ni. Malalag, tugaw ka nga rudan. Taidasar kon ti pangrabyan tayo. Kumusta ti nagmalima trabaho, honey? Medyo makamannog na ron. Hanggang okay lang. Basta makita kayo iti anak ta, okay akon. Agi amanak manen Anton. Ito niya, Erica. Panangibilang mo kan ni Jared, kas pudpud no nga anak mo. Agi amanak iti panagbalin mo nga ama ken kuana. Kat sapay la kuma, tadi kantog balbalin. Saan to apulosani? Ipatpatag kayo unay-unay. Aramita kami nakabalag tapno maparagsak kayo ngagpadpada. Dahil ta kumatikanayon nga imulam di ta panunot mo. Ba nag-apagyamanak unay, honey? Awanan yaman na, honey. Aywan, sa dinutayan ni Jared. Adda iti silid na, araramidin na dagiti assignment na. O sige, panawan ka pa yung dito kusina, ha? Mapan ko tulungan ni Jared kadag iti assignment na. Sige laeng, Anton. Ayaban kayong tulangan, inton makaluto akwan. Wow! Agasam man day ta, Anton. Todo kayod ka ita. Doble trabaho ko naman. Gusto day tan, bro. Agina kamat Ha? Si Kamot Venus, siya man ang tinakitam. Kasano kat sobra-sobra matan ti panagtrabaho. Kasla na gado ti pakpakanom. Ha? Agur-urnungak ngamin. Agur-urnong ka kunam. Wen, Para itian niya, Anton. para iti panagkalay sa amin ka ni Erica. Ay, wow! Sana all. Talaga ang nagasat ni Erica kang kanya. Nasingpot ka lang arudan, nagagat ka pa'y. Saan lang aday ta? Guwapo ka pa'y. Ha? Agyaman ako Venus, ha? Ngam, kasla na sobrang sa tinangidayaw kanya ka. Saan matkit di Ibagbagak laang matipod no, bro. Ay na, sapay la kumata makasara kak tumat itikas kang ka, Anton. Ay, wala. Iti dahit ang kinapintas mo, imposible andi ka makasara kiti gwapo akas kanya. Ayun anya. Wow! Talaga mo't abungga ti kasangay ni Jared Nagado ti handa na.
Nag-hire kayo pa'y gayam iti clown kaanakan. Ay, yun auntie. Agmay-may sa nga anak mi ni Jared. Isorong ba na lang matabong gati kasangay na. Sa bagay mo, di aguray ka. Apay Auntie Feli? Kasla da tayo laang mat a pamilya ti adda ditaw eh. Awan mo makita a kapamilya ni Anton. Apay ngay, nga awan man laang mat uray may siya nga imay kadakwada. Ha? Ay, ko auntie. Diyak man mo. Busy dan sama. So nga awan makaumay katakwada. Kasta aya, Walang ti. sayang nga rod at di da maramanan ti ado asagana ni Jared. Hay, nalipatan da tayon samat na ni Manong Anton, nanang. Pag ko naamot anak ko. Kasano, kat saan matan nga agaw-awid dito'y balay? Ay, busy siguro. Iti trabaho na anak ko. Kat no sigud mat nga agaw-awid dito'y balay, oray busy iti trabaho na. Ti kunayo kit de, manipod adan live-in partner na, nalipatan da tayo, nanang. Ay, mawatak ti marikrik naman ako. Tanong maminsan, kastamot ti mapampanunot ko. Agam, di tayo kumagpanunot, iti sana nasaya at may papankan ko na. Amumutayin, adan responsibilidad ni Manong Yo. Hay, maawatak mat kit di ananang. Ang uray asino mat talaga agumuraken kwa na. Ngamin, uray may sa kumalaang mat nga awag, wano pa kumusta, awan pa'y. Nalala. Awatem latta ko man ni Manong Yo. Talaga kasta, tadamo nga din sa balay a responsibilidad na. Intun umay alawas gaya munti kasangay ni Jomar lakay. Panag ko na magawit nga ta ni Anton. Diyak amo abakag. Amo meten da tao. Kanayo na busy. Manipod adan kalibin na saan na matatao di balay. Awagak ko ma, agam amangan no di namanin sumbatan ti awag ko. Ay na, amo mat siguro no apa ay bakit. Sipod pa'y iday. Madlaw asa na kayat ni Erika ti agawid diti balay. Ay, hawin nga rod Gapu siguraw ta marigrigat tayo laang. Iswa di na kaya ti agawid dito'y balay. Bala, bayamon bakit. Tinasaya at padasimlatan nga awagan niyan taon. Ibagam ken kuana ti may papaniti kasangay jay adin na, bareng makaawid. Sige lakay. Awagak to intun madamtaba. Parang makaawid nga agpaisaw. Uray, sunalaang ti agawid. No sana kayat dayjay nga irika. Aguri ka. Pitsa 12 mo't gaya mita. Intun Sabado gaya man ti kasangay ni Jomar. Tinasaya at dumagasak man pa di tamol. Mangkita kiti mabalin ko nga irigalo ti kapsat ko. Pilyag tay branded. Sa nabalita sagpaminsang lang mo't amang tedak. Adako na ni... Nasa ka mo ta nagawid lakay. Well, nasapa kami dismiss. Isa nasapa ak mo't anagawid. Anya nga iti linaon day ta paper baga bit-bit mo. T-shirt ken polo. Kukwang? Saan? Itad ko ni Jomar. Tapay mat. Irigalok man ken kuana. Kasangay na kami nintun Sabado. Kasta? Wen, ingatangak mo ten adana ng kantatang. Pati ni Jessa. Adamat lang ginatang ko para ken kuana. Sana balit sagpaminsan lang met may kakida. Okay. Oh, apaya kastamot tan tilangam. Okay ka lang ka di? Nabanugak lang siguro. Sige, umuna ako ni Tisilita. Kaya't kunti agina na. Di mo't nagsildukan, Anton. Wen, apay ka di? Ay, bangtid ka iti pang grocery. Atoy. Daytoy laan. Wen,
Dahil talaga amin tinabati ti sweldok. Ni, nangibi pa na may iti sweldom. Kasusweldom lang ang dahito lang tinabati. Dakkal tinagastos ko iti dinatang ko a regalo para kadananang kentatang. Ay, dahi takot ti madikan ka. Gastusam ti sabali a tao. Ngam no agpaay iti pamilyam. Awan maitid mo. Ha? Nagpuskol mo ti ropa man niya. Erika. Agasam man. Taday gatang mo iti regalom kadagiti kakabsat kan dadakkel mo. Ngam da kami iti anak mo. Awan! Ni, apa yan, Erika? Apa yung tarupang? Nalipatam sa amatan. Ano saan agapo kanya kat awan na pintas at trabaho mita? Saan mo't nga tikasta? Mo talaga napatag kami ken ka. Da kami nga roti rumba nga priority. Saan kat ate asinula ditan? Saan mo't abasta no asino ladit ang tinggatanga ka? Pamilya ko Huston! tingata. Di ka nagkalintigan, Anton. Ha? Basta no anya timbagak, isu ti masurot. Da kami ti pamilyam. Isu da kami nga roti rumba nga priority. Nalawag magsiguro kan kadayta, Anton. Erika? Agsubli ka dito eh. Erika! Ay. Una yan tikastoy. Nakabasolak manen adi na oras. Una yan tikastoy. Dua nga aldaw kan dua arabi imot na di nakpampansinan kan kasarsarita ni Erika. Sapay plano ko man ti gumatang iti singsing nga isagot ko kan kuana. Apag huston to kumainton anniversary mi. Ibagak ko man ti panagkalay sami. Ang kastoy mat ng tinapasamak. Hoy. Nakla atak iti kasjay adjar na. Nagdagsan tiriknak daw iti kasjay nga imbagana. Diyos ko. Anya ti rumpay nga ramitek. Tulungan na kuma, Diyos ko. Bakit? Mapay lakay. Kaslada ibagam Apay, awan madmadlaw mau ka ni Anton. Kas kumaiti anya, Feliciano. Mano nga aldaw mutan aditi balay ti pagaw-awidan na. Ay, kung naklakit din nun niya, di kunam amadmadlaw ko. As-asidagmat iti trabaho na tinagusdakan ni Erika. Nga mapay ngay, nga anusan na ti agaw-awid di ti balay. Kat no dandani may sa oras ti biyahe, manipod ditoy. Aging ngay ti trabaho na. Uwin nga raw lakay. Awan ka day, tinadakdakamat na ken ka, bakit? Awam mo lakay. No di mo't matagtagaray jay anak ta. Diyak pa'y kit din makasarsarita no kwa. Ta masapsapa mo itarumrumwar. Sa marabiyan tuman ay gagaway. Tinasayaat, kasaritam tuman jay anak ta. Amangan mat no da parikot da ken ni Erika. Iso adito'y balay ti pagaw-awidan na. Amangan kit day no agap-apa da. Na, bayat ta kasaritak to ni Anton. May papan iti day taaba naglakay. O, Anton, manungal dawon akas lanaliday ka Ada ka di parikot? Ha? Kwa? Awan mo, Venus. Bandog ko lang siguro na ito eh. Sigurado ka? Well, okay aklaan ko nakmat. Okay. Ang amno anyaman ti parikot mo, sapay la kumata masulbar matla ang adagos. Nang runa pa'y nung maipapankada kayo kin ni Erika. Venus. No adati di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo itinasayaat. Urnusan nyo adagos. Di yun pabayagan pa'y bro. Sorry, Erika.
Naadaman madian na aramid wano na ibagakin ka. Sapay ko mata mapakawanak. Pangasim, tapagsaritaan ta kumada ito itinasayaat. Sorry, Mat Anton. Naklatak lang amin. Panagrik na kat dayo ang napatpatag ti pamilya ngam da kami kan ni Jared. Ti kayat ko lang, Mat, kat da kami kumati agbali na priority ngamin dakmitan ti pamilya. Maawatan ka. Nangam di matimbagak idin ken ka, anapatag kayo ka ni Jared kanyak. Amumat nga aramidag amin para kada kayo. Iso na lang, tandamat obligasyon ko iti pamilyak. Isa pangasim, di na kumamat paritan, wano lapdan amang tad kadakwada. Uwan, amok matkit di dayta. Pasensya ka na talaga. Pasensya ka no nagpailuyusak iti emosyon ko. Sorry. No saan ka lang ay ayatan? Tsak amon, Erika. Sorry, Anton. Aklunag. Bidot ko ti amin. Saanan ang maulit. Promise. Ay, Nanton. Apay ngayon gatang naman ni Tirilo ni nanang mo. Wan regalok nga rod mo at pare ti kasangay na. Manen? Ha? Uray kumamot no dagiti lalakaan lang nga rilo. Dayta pa'y mo't nga rod nginginaan. Manungay manan dayta. Isumot tan ti ipanam iti kwartam. Ibusam mo tan ti kwartam iti karirigalo kadagiti kamang ti pamilyam. Erika, Kanayon ang matan ti mang regalo kadakwada. Saan nga dayta? Kanayon kayo pa yung makita ka ni Venus iti coffee shop nga si Dag iti opisina yo. May at ti kakatawaan yo. Kurso na dam samot bay jay a Venus. ay no. Aglablabas kan, Erika. Sige! Sige! Idanon mo! Idanon mo! Tamakitang pidi mo pa'y nakikita, Anton! Una yan, Erika. Nabambanog na tao. Ngam kastakit din ti pasabat mo. Kaput no, Mat! Saan ka di? Ay ayatan ka, Erika. Amom na ita. Ngam jaksan maanusan ti kasta nga ugalim. Awan mat sigurong ti may bagam. Ngamin, impay kumot amin kada kayo iti anak mo ti amin na panawin ken oras ko. Amin na sweldok, agpapaay ka iti masapsapol iti balay. Ngam nulapdan nakatumulong iti pamilyak. Sabali matan na saritaan na ita. Kung ngamin, Anton. Kanayon mo't lakit din nakasta. Sana ka po tagul uli magkak, aglablabas ka matan. Kinapudno na, Jakon amon sa dino ti paglugarak. Nagkari ka adi mon ulitan. Ngam anya na ito yung aramidan, ha? Inulit mo manan. Sorry, Anton. No itakit maaramid mong ti kastoy iti pamilyak. Kasanon tulangan inton agasawatan. Pasensya ka na, Anton. Sorry. Amom kadi ang marigrigatan akon nga gras-rason iti pamilyak. Gapo iti kasta nga ugalim. Pagi mo nang matlaminan. No di mo amo ngay lugar ti kasta nga ugalim. Nangro na ti panagim imon mo. Pasensya kan. Ngam amangan no saan adata tinay tulding apare ti tungkal maysa. Aging gaita saan kami pa'y nakapagsarita iti nasayaat kani Erika. May sa abalay ti pagnanaadan mi ngem nalabas ti kinangato ti pride na. Di nakpulos kasarsarita. Dandani dua a Domingo metten akastoy ti sitwasyon mi. Mapan panonot ko payan ti agawid iti ayan dagiti dadakkel ko. Ngem ruming bawlat tamet ti panagayat ko kani Erika. Isu ajak metlaang may turod ti mang panaw kadakwada nga agina. Anya ti rumbeng nga aramidak. Sapay lakuma ta maiwanwanak. Tuy pagayam mo, Anton. Ken ka pagayam, Anton. Saan kayon nga ubing? Lalakay ken babakit kayon. Addan bukod yu apanunot.
Ti may bagak laeng, tingitingam anaimbag tiriknam pagayam ko. Ngamin, narigat ti may lawlawan. Laglagipem at ipan nakiasawa ket saan akaslamakan ano di mo kayat ket mabalin mo nga isarwa. At damet dagiti dadduma amang ibagbaga ano talaga nga ay ayatem ti may sa atao, nakasagana ka amang aklon ken mang anos iti ugali na. Ngem kunamet ti dadduma, numapno ti salop aglupyas. Ada amin kin ka a desisyon pagayam ko. Awan ti sabali ang makasulbar iti parikot mo no saan asikamet laeng. Kas iti nakunakon, tingitingam anaimbag tiriknam. Alakastan pagayam Anton, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.